Hari ini kita mau pergi ke Danau Singkara buat nyari kerang. Kalau bahasa sininya pensi. Terus langsung direbus. Jadi kita lewat sawah-sawah, pematang sawah. Pemandangannya gini. Agak pindah Ya, rombongan pai cari pensi. Thank God you got 'em. Everyone says that you're better off. No, you don't believe 'em. Staying at the bar till 2, then you stumble home all alone. Since you left us 1, 2, 3, now he's coming. Udah sampai. To me, I can't sleep 'cause he's where you're supposed to be at. He's writing all the songs you used to get. He's getting all the words inside of my head. Sleeping on your Saturday, but it's still your fault. Now I'm up all night. I got me someone else instead. Ini ama-ama, ibu-ibu yang itu ngambil pensi. Kok expert cari pensi ya? Waduh. Berat nih. Jung 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 jung. Batu ya. kecil dari banyak lu. Enggak ambil tu banyak ama. Ada anak aku pernah di bawah kan? Di bawah tu Apa keluar di bawah mah? lah. Tengok sini. Tengok sini. Lihatin sini. Oh.